erega yo supporting abari mu minembwe kandi birakenewe akabafasha bagatora Miss Murenge akabikora ruguru mu minembwe kwa ko ari Miss Murenge niho imurenge ntabwo utora ngo Miss Murenge atuye mu mahanga atuye mu mahanga abari Miss waho ngaho nose abari Murenge baramuzi abari Murenge gabaza nose ubwira umuntu uri mu minembwe ngo nakwereke Miss Murenge yakwereka uri muri Kenya ariko no muri Kongo yarabaye imwe Nyandamira yajanye tiyabaye yose uriya niwe Miss Murenge nyaba abandi bari bose barakora ubusa nose abanga uriya niwe twemera ariko ari Nyandamira niwe twemera n'abandi Yes, ikaze nshuti bakunze ba Deliverance TV, turabasuja muherereye hose abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Afrika, abari ku migabane itandukanye y'isi yose. Turabuye ngo mugire amahoro y'Imana bane namwe. Abo bimeze neza mukomere, abo utameze neza nabo mwihangane ubutabizagenda neza. So nkuko mubibona hano turi kumwe n'urubyiruko rw'abana b'abanyamurenge. Ngira ngo harimo amasura amasha ariko harimo na bamwe mugiye muzi hano kuri Deliverance TV twakoranye ibiganiro bitandukanye. Tujye gutangira batwibwira batubwire muri bande mutuyehe muvukahe ese mwazanywe n'iki hano. Reka duhere kuri uyu mugabo wambaye umupira w'umweru wicaye ku ruhande wambaye jambo atangira twibwira hanyuma mukomeze mutwibwira kugira ngo dutangire ikiganiro. Amazina banita Bakirecuzo Clement do munyabyinshi w'umukombe kabamwishwa abasinzira babayira muze bamwita Mabuto ndumwuzukuru wa Dudu twadutuye antu bita mu Turambo mu Mibunda ariko nsigaye mba Kicukiro murakoze. Ukora iki se? Umunyeshuri nigira igikondo kuri Ecole Congolaise. Banita Benjamin ndo murundi w'umuhondogo kabamwishwa abasita yacu twadutuye mu Mibunda antu bita mu Turambo data wangita Muhire sokuru wangita Gaparani yashaje murakoze cyane. Murakoze amazina banyita Mfurakazi Merci ndi umugorora iwacu twadutuye mu Minembwe ahitwa kuri Gishigo ubu dusigaye ntuye hano Igikondo ndi umwishwa w'abasinzira. Murakoze amazina nyitwa Nyabarutaline ndi umuhinda papa yitwa Mutebutsi ndi umwuzukuru wa Rugabanira mwishwa w'Abahima mu rugo batuye mu Minembwe ku Kiziba. Nanje ntuye Kicukiro nigira igikondo ndi umunyeshuri. Yego murakoze amazina nitwa Nkuruziza Charles Juste muzehe yitwa Zakaria tukaba barundi babongera ukaba mwuzukuru wa Rutanguranwa mu rugo twari dutuye mu Turambo ubu ngubu ndi umunyeshuri naje nigira kuri Ecole Congolaise. Murakoze. Murakoze amazina banyita Mutimuke Justine ndi umuhiga papa bamwita Budederi sokuru bamwita Gwingingo iwacu ku ivuko ni mu Minembwe Irundu ariko ubu ngubu ntuye Gikondo. Se kuri biriya bintu byatangiye hara muri Kenya bya Miss Murenge bya Miss Murenge ese ubona babikora bagendeye kuki? Miss Murenge ira campaign ya Miss Murenge uzubona babikora bagendera kuki? Zenda ipinga kubera iki? kubera iki? None ushatse kuvuga ko papa legend umupinzi uzakora uramuhenyuje ngaho nje ubwo umunyamurenge ndabipinga uramuhenyuje aho ni kuraje bikomeza ariko nje ntabwo nabiza. tubwire kubera iki utavyumva? Kubera ari ntabwo turi mu Minembwe muri Kenya ntabwo ari mu Minembwe ariko no muri Kongo yarabaye imwe Nyandamira yajanye tiyabaye yose uriya niwe Miss Murenge nyaba abandi bari bose barakora ubusa nose abanga uriya niwe twemera ariko ari Nyandamira niwe twemera n'abandi Nyandamira kandi uriya Miss Theodora ari we wamotivye cyane kugira ngo Nyandamira abone rira kamba. Kubera iki se? Nyandamira ni uri muri gakondo. Nuvuga ngo Nyandamira ni ugomba gukora ibintu byose bijanye n'umuco wa Kinyamurenge. Uyu ngo ntabwo yabikora. Wa umufasha nyine ariko Nyandamira ni uri muri gakondo kandi n'uzi n'umuco cyane kurusha bari. Nyandamira no ari nakoze gitangaza. Ari kurahenyuza batangije Miss Murenge ibera muri Kenya.
noneho ibyo bintu biracarimo ikibazo. Ni gute hano mu Rwanda irahaba sibyo, muri Kenya dufitiye abanyamurenge, ruguru tukagira iy'abanyamurenge. Urumva hatawe ba Miss Murenge babiri. Urumva Miss Murenge ni uwuhe muri abo ngabo? Nuwuhe? Hariho ba Miss Murenge babiri uri muri Kenya n'uri mu Minembwe. Urumva muri abo ngabo uwo twafata nyine nka Miss Murenge mu banyamurenge nuwuhe? Bose baratowe ariko bose baratowe nuwuhe? Bose baratowe ariko nyine urumva ntabwo naje kuvuga ngo ndavuga ngo Miss Murenge ni Nyandamira cyangwa ngo Miss Murenge ni Theodora. Bose batowe muri campaign ya Miss Murenge. Urumva hano nkubwire uko mzumva. Icambere numva bitaraje mu muco. Urumva mu Bugande naho bamukoze uwo muri Uganda. Miss Murenge wo mu Bugande bakamutora. Hano mu Rwanda tugatora undi Miss Murenge hano mu Rwanda. Urumva natwe dufite natwe ijambo yuko dufite Miss Murenge hano mu Rwanda. Mbese icyo ushaka kuvuga nacumvishije. No mu Rwanda nabo bazatore Miss Murenge. Oya sinsha icambere cyakabije mu muco. Hatoga umwe userukira abanyamurenge umwe gusa. Ikibazo nuko hari babiri. Hariho uri muri Kenya n'uri mu Minembwe. Kera biracari mu jijiro, niyo mpamvu zagaruka mu muco bakabihuza. Bagatora umwe noneho userukiye abakobwa b'abanyamurenge gusa. Hezo umugabo twumva uko navuga. Ngo gute? Tubwire wa izo za Miss Murenge ubundi nta muyobozi uzuyobora igihugu atabamo. Aho ubundi perezida w'u Rwanda azaba mu Rwanda, nta uzuyobora u Rwanda. Wabona umuntu utuye muri Amerika ayoboye u Rwanda, izo ntabwo yabaho. Ubundi Miss Murenge n'uri Murenge. Ushatse kuvuga ko Miss Theodora atabereye akamba yahawe? Ico novuga ntabwo novuga ngo yoshigikira Miss Murenge. Yo mwunganira yo mwegera inama n'ibindi bitandukanye. Ariko Miss Murenge ubundi ubuzutogwa uyuja kwiyamamaza. Tuvuga muri Kenya ntabwo ari Murenge kandi Miss Murenge ni Miss w'Umurenge. Ubwo se aba Miss wahe Miss wa Kenya. Ushatse kuvuga yuko Papa Legend agomba kuzajya kuri iyo mu Minembwe gusa. Muri Kenya ntajeyo. None ico yokora irayo muri Kenya erega yo supporting abari mu Minembwe kandi birakenewe. Akabafasha bagatora Miss Murenge akabikora ruguru mu Minembwe. Kwa ko ari Miss Murenge niho Murenge. Ntabwo utora ngo Miss Murenge atuye mu mahanga. Atuye mu mahanga bari Miss waho ngaho. Nose abari Murenge baramuzi. Abari Murenge gabaza nose ubwira umuntu uri mu Minembwe ngo nakwereke Miss Murenge. Yakwereka uri muri Kenya. Barabizi ariko ko muri Kenya habera nabwo Miss Murenge. Nose ntibaba babizi. Barabizi. Aho none se umbwiye abantu bagiye batora Miss Murenge ahari abanyamurenge hose ntabwo uzokunda. Kandi Miss w'u Rwanda azatorerwa mu Rwanda. Abanyarwanda soko batari mu mahanga atandukanye ariko amutorera iwabo. Uba Miss n'uburi iwabo. Aho Merci uravyumva gute? Heza Merci twumve. Merci uravyumva gute? Twumve nawe. Ndabyumva uko babivuze ndumva ari byo. Ntabwo ari bibi ko batoranye n'uwo muri Kenya. Ariko basi numva baza batora Miss wa Murenge nyine bakamutora Imurenge. Igisonga cye akaba ari uba uwo muri Kenya. Niko byumva. Kugira ngo amwunganire. Ari urabishigikiye? Kuko ari iterambere nyine amwunganire kuko ruguru nta terambere ririho nyine cyane. Uko niko byumva. Niko byumva ariko nyine ntaba Miss babiri kandi bari kuba w'igihugu kimwe nyine niba ari igihugu niba ari ubwoko. Ariko akaba Miss umwe basi igisonga cye akaba ari cyo kiba muri Kenya. Heza Miss Nyazo hari atwumve. Muheze twumve hari atwumve ko byumva. Nyazo urabyumva gute wowe? Ndakubi ibintu mbyumva. Ndumva nyine Miss wa Nyawari wo mu Minembwe. Nukuvuga ngo Nyandamira niyo Miss Murenge. Nyandamira niyo Miss Murenge. Nabo bari abo muri Kenya. Batuye imahanga rega ntago bari mu gihugu cabo. N'abapangare. N'aba diaspora. Sinaba diaspora bo. Nkuko ntago twavuga ngo nkuko bavuye kubivuga nyine kuvuga ngo ahantu hose hari abanyamurenge tugize kwashira Miss Murenge ntago byavamo. Miss Murenge agomba kuba ari mu gihugu ciwe. Kuko nta president uyobora igihugu atarimo. Kuki batasha gutora president agatora uri ahantu heza wenda kuko nyine babivuze banza ari no muri Kenya batangiye ibiza ba Miss Murenge.
ngo bavuge ngo nimba hari umukongomani uri muri Amerika ngo ari uba perezida nuko nyine ataba ari mu gihugu atabazi biri kubera mu gihugu. mbese nawe urumva atari byo? Ntabwo ari byo. Nyandamira niyo Miss Murenge kuko niwe uri muri gakondo, niwe uzi biri kwabera, niwe uri kubona ibibi bihari. Mwese muremera ko Nyandamira ari Miss Murenge? Yego. No kuvuga ngo Theodora ntabwo ari Miss Murenge? Oya. Heza umugabo dusoza tuve kuri yosije. Heza umugabo dusoze. Hanyuma uravyumva gute wa? Oya, uko bamaze kubivuga niko bimeze. Kubera ko nkuko babivuze mbere bifite akavuyo n'ubundi. Kubera ko ubwoko bumwe ntabwo bwogira ba Miss Murenge barenze babiri. ngo bakibaye nyine ko ariko bameze. Gusa hari impamvu wenda ituma biba kuriya, tutabyirengagije ni impamvu wenda zuko nta mutekano uri mu gihugu cacu, kandi natwe turatatanye cyane, niyo mpamvu birumvikana. Ariko cyane nkuko bari bamaze kubishimangira, nta Miss Murenge uzutorerwa inyuma y'igihugu. Tubirebye n'ahandi hose, kandi si ukuvuga ngo ni u Rwanda gusa, no mu Bugande birahaba n'ahandi hose, ku Bagande n'Abanyarwanda n'abandi bose, ariko bibera indani mu gihugu. Ni ukuvuga ngo natwe impamvu wenda bikora kuri mbese mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Miss Theodora yakagombye kuba Miss Murenge East Africa. Yego. Byibura. Niko muvyumva? Cyangwa se akarepresenta abanyamurenge bari muri Kenya, akavuga ati uyu ne dufite muri Kenya. Kubera ko Miss Africa sinzi East Africa, kubera ko titwa participe wenda muri ibyo ngibyo tubongo wenda ngo twarahabaye, kandi ni wenda sinzi ko ni nkako bimeze. Agomba kuzirukira abanyakenya, abanyamurenge bari muri Kenya, nkabo. Ariko atoreye mu minembwe twomwemera twese. Kuvuga ngo uri mu minembwe, watorewe mu minembwe niwe twemera. Niwe mwemera nka Miss Murenge cyane. No kuvuga ngo uyu nguyu mwemera ko ari Miss Murenge East Africa muri Kenya. Muri Kenya. Ariko Aline afite amakuru. Heza Aline twumve. Aline afite amakuru. Yes, Ali, urumva Theodora yoba Miss East Africa cyangwa Miss Murenge gusa, cyangwa ka Miss wa Kenya gusa? Nuba wari umugira Miss Murenge Kenya, urumva ntago byamacinga. Ibyo bintu tugomba kubirekera nyine abantu babigiyemo, ariko nzewe ntabyo nosigikira, kubera Miss ni Nyandamira nta wundi. Yes, murakoze cyane, turabashimiye kuba mwatwitabye kuri The Ben TV, kandi dushimiye n'abantu badukurikiye. Ico tubasaba murakora subscribe, musharinge ku nshuti zanyu n'abavandimwe. Murumva ko bano bantu batuganirije ibintu byinshi kandi byiza. Ku bantu mutarashaka, dore hano hari abageni nababonye hano kera. Ali abagiriye ariko baritambutse hariho nabako hariho Yes, turabashimiye mwese kubwa mwatwitabiye hano kuri The Ben TV. Noneho ndagira ngo buri muntu avuga ijambo rimwe ku urubyiruko rw'abanyamurenge, ijambo rimwe mugira icyo murubwira abadukurikiye hano kuri The Ben TV. Muvuge mureba hano kugira ngo mugire icyo mubabwira abari ku isi yose, yaba muri Amerika, yaba i Burayi, yaba muri Aziya no muri Afrika n'ahandi hose. Ikintu twabwira urubyiruko, icambere urubyiruko rw'abanyamurenge, ikintu twubahiriza cambere no kumvira ababyeyi. Wumvira ababyeyi ntacu utageraho, kujya umubyeyi aguhesha n'umugisha. Icambere no kumvira ababyeyi. Icya kabiri ni ukudashukwa n'ibyo dusanga imahanga, kuko nkigera hano iwacu umudamu niwe wambaraga igitambara, ariko hano uzusanga umuhungu w'umusore yagishize hano mu mufuko w'ipantaro, burya akibwira ko ari umustar ahubwo yabaye umusazi. Umudamu nawe ugasanga niwe ufite mushwara kugira ngo umuhungu ari we wijana, umudamu akajana mushware, umuhungu akajana igitambara, akaza yibwira kugira ngo ni umustar ahubwo yabaye umusazi. Icambere no kwitonda bagakurikiza umuco, kandi bagakurikiza ibyo ababyeyi bababwira. Na Bibiliya irabivuga, hari umuhungu utarumviye se amusaba imitungo yiwe, aragenda aba mwana w'ikirara. Hanyuma yaje kwifuza yuko yaba mu rugo, akaba basi n'umushumba mu rugo rwase, akandi yari umwana kubera ko atumviye se. Ariko urubyiruko rw'abanyamurenge twumviye ababyeyi bacu, batuyobora kandi baduha inama nziza ku buzima bwacu. Murakoze cyane. Sawa, ngahe Heza n'abandi bavuga ijambo rimwe. Jico nabwira urubyiruko rw'abanyamurenge aho rutataniye ku isi yose, ntabwo ari byinshi, nuko tutazibagirwa twavuye, duta umuco wacu w'abanyamurenge, dushukwa n'ibyo twasanga, twibuka
nubwo aho tuba twibuka aho twavuye dukomeze umuco wacu dukomeze ibyaturangaga bose rw'abanyamurenge aho rutataniye ntitukibagirwe iyo twavuye ngo tubatere umugongo nubwo turi mu mahanga atatanye. Murakoze. Aho heza n'abandi nanjye icyo nabwira urubyiruko rw'abanyamurenge ruri ahantu hatandukanye, cya mbere ni ugukomeza gukunda umuco wacu, ibyarangaga nyine abanyamurenge tugakomeza tukabikunda, ntitwibagirwe nubwo twaba turi kure, ntitwibagirwe ko turi abanyamurenge cyane, n'imvugo yacu tugakomeza kuyivuga tunemenyereza, tureke nyine gukunda imvugo z'abandi kandi natwe imvugo yacu ari nziza, no gukundana aho nyine turi abashoboye bagasipotinga abandi nyine aho bari hose, n'abari ruguru bagakomeza nyine bagakunda igihugu cyabo kuko twizera ko twese tuzasubirayo. Aho dukomeje kwa Aline. Sawa, twese ni ugushima dushimira urubyiruko rwacu. Ni ukuri turabashyigikira gukunda ubwoko cyane bw'abanyamurenge, barabayizi ko twagize ibibazo ariko ntibakaza birengagiza ngo birengagize ibibazo twagize mu gihugu. So dukomeza dusenge, dusabire inshuti n'abavandimwe bari ruguru, dukomeze tubasengera nubwo tutari kumwe mu mubiri, mu mutima tuba turi kumwe. Ni ukuri gusenga ni iby'ingenzi cyane kubera hano mu mahanga ibiturangaza ni byinshi n'ibidukeneye ni byinshi, tudasenze twagira ingaruka nyinshi, ariko ni ukuri tuzadusenga kandi tunasoma n'ijambo. Iyo umuntu asenga asoma n'ijambo ntacyatuma adatsinda ibigeragezo ari byo byose. Naho umukirisitu udasenga ntasome n'ijambo nta mukirisitu barimo. Nga ko akundi bapanga kuja muri Amerika udafite visa, udafite passport, utagira n'irangamuntu, urumva ntabwo uzagerayo. Nawe nimba uri umukirisitu utazusenga utazusoma n'ijambo ntazuru uzabona. Ni ukuri barumuna bacu n'abasaza bacu n'inshuti n'abavandimwe baza basenga kandi dukunda ubwoko cyane. Imana yamugisha. Asandi ngahe n'umugenzi wawe nawe. Barakoze byinshi babivuze ntabwo turi butinde. Noneho tuvuga ijambo rimwe ko hano muri rurashize. Yego. Inje cyambere navuga nuko urubyiruko tugira urukundo, dukundane nk'abanyamurenge. Dukundana twibwirane kugira ngo wenda nejo bundi tuzatambuka ku munyamurenge yagize ikibazo ukamutambuka ntugire icyo umufasha. Icya kabiri dukunda igihugu. Dukunda igihugu mu buryo bwose, ufite ubushobozi akore kuko iwacu hari ibibazo byinshi agakora uko ashoboye, kandi n'utabifite n'ibitekerezo nabyo biba bikenewe akabitanga, ariko dukundane. Kigira gatatu nuko yaravuze nyine no gusenga, tureke kwita ku mico twasanze imahanga kubera ko ntago ari myiza pe, kandi kiranga umunyamurenge n'umuco wiwe, bareke kwisuzugura, bakunde ururimi, bakunde umuco wabo kandi banabivuge kuko ari abantu benshi bazaje kuko ari abanyamurenge, babivuge babigaragaze kandi bashigikire cyane cyane urubyiruko kubera ko nico gihugu cejo n'abanyamurenge bejo. Murakoze cyane. Nyazo bangira ngo nta magambo menshi ari buvuge. Ngahe nanje cyo navuga nyine ku rubyiruko rw'abanyamurenge aho dutuye hose hatandukanye, abari mu gihugu n'abari mu mahanga nk'abatwebwe hano, anabashishikariza gukunda umuco wabo no gukunda igihugu cyabo nk'uko hano. Yego hano nyine tuba tuje hano, twavuga ko nk'aho ari ugushaka ubuzima ariko tuzatureka gutera iwacu umugongo nk'uko hariya niho kwivuko, niho twavukiye, niho twakuriye. Umuntu ukunda ubwoko bwiwe, ukundana umuco wiwe. Ndeba nk'abana bamwe bino bavukiye ino, iyo baje mu mashuri bazabaza ngo si wanyu ni hehe, iwacu ngo twavuye ngo nimba ari mu Minembwe, nimba ari ku Ndondo, ahari ku Ndondo, kandi ugasanga umwana yavukiye ino. Ariko nyine uko ababyeyi bagenda babatoza, nawe nyine ugasanga barishikiriye ku muco wabo n'ubwoko bwabo. Ikindi cyongeyeho ni ugusenga. Tuzadusenga dusengera igihugu cyacu kizakire, twaragisize ariko ni iwacu niho twavukiye. Dufite icyizere ko tuzahasubira, tuguma nyine tuhasengere n'aho hazakire hatere imbere nk'ibindi bihugu.
sawa murakoze. Murakoze, ndabashimiye mwese ababanye natwe ndetse n'abadukurikiye kuri Divine TV. Icyo tubasaba mukomeze mudushigikire, aho dukora nabi dukore neza, cyangwa naho twakoze neza mutubwire niba ari nabi natwe tugire icyo duhindura. Ndabashimiye mwese, mwagize neza kubana natwe, murakoze cyane.